Mwaramutse neza Migi? Mwaramutse. Umeze neza? Nta kibazo. Ku munsi w'ejo mufite umukino ukomeye, umukino mpuzamahanga. Ku bwawe nka kapiteni umuyobozi w'abakinnyi mu kibuga, uyu mukino muwiteguye mute? Ni umukino ukomeye nk'uko mutangiye mubivuga. Ni umukino ukomeye, abakinnyi bose turawiteguye, tumeze neza. Twakoze imyitozo ihagije, turi muri lokale, tumaze iminsi turuhuka cyane. Match turayiteguye ku buryo bwose bushoboka kandi ndizeza abakunzi ba APR yuko tugomba gutsinda. Migi, ntago mwagize amahirwe yo kubona amashusho y'iriya kipe muzakina nayo, ariko ku bwanyu we nk'umukinnyi wabaye umukinnyi mpuzamahanga ugakina ku rwego rutandukanye n'uru, we ku bwawe nubwo nta mashusho mwabonye, uyu mukino bagenzi bawe urimo urabaganirizaho iki? Ntago twagize amahirwe yo kubona amashusho y'ikipe nyirizina tuzakina ku munsi w'ejo, ariko tuyifiteho amakuru. Hari amakuru twahawe n'abanyarwanda baba muri Seychelles, batubwiye uburyo ikipe imeze. Ndibwira yuko tuzagendera kuri ayo makuru, akaba ari nayo twahereyeho tuganiriza abakinnyi muri iyi minsi ibiri ishize, tubabwira uko ikipe imeze kandi ko nta kunegirija, tugomba kubona impamba ifatika ku munsi w'ejo kugira ngo umukino wo kwishyura utazadukomerera. Umwuka kuri mwebwe nubwo muri lokale, umwuka hagati yanyu umeze ute? Umwuka ni sawa, abakinnyi bose bameze neza uretse bakeya barwaye, ariko abandi bameze neza. Umwuka ni umwe, intero ni imwe, ni ugushaka intsinzi ku munsi w'ejo, byanadukundira tugashaka ibitego byinshi. Hanyuma ubutumwa wagenera abafana ni ubuhe? Mbere na mbere ni ukubanza kubashimira nk'uko nsanzwe mbivuga, batuba hafi igihe cyose. Nta na rimwe twari twabura sapoti y'abafana. Ndababwira yuko ikipe imeze neza, nta kibazo na kimwe dufite. Twiteguye kubashimisha, nabo bazaza ari benshi ku munsi w'ejo nk'uko basanzwe babikora. Reka tugushimire cyane, urakoze. Murakoze.